Kîeba kiri MUBUNGE wa CHUKA IGAMBANG'OMBE Patrick Munene nyuma ya gutigwa ni ithe na nyumene mwana wao miaka 7 kwa kiumio kiu akirigitagwa NYIIMBA ya ndamu India kiri mambura ja kunukia ithe muthenya jwa naru akari bari atongeria kathumo ba siasa ni baikinyitie akiaria Mike Makarina na aririte siasa Chamiru Ntere wakiugania ibu nene kuonekana ugakinya na guchwa munda kaunti-ini we Tharaka Nithi athama miuru kwebukana na ibu irere ku Samuel Geshima na tatoija Intere cha kibogwa wadi ya Magumoni mathikoni mamukuru Joseph Ntwega uranithe wa mubunge wa ichigo ya CHUKA IGAMBANG'OMBE Patrick Munene marama itigitwe na bunge kathomba kuma kaunti cia Tharaka Nithi, Meru na Embu amwe atongoria bangi mwanya mwanya. Chiacha cha kaunti ya Meru icho ijukite kagita karakanene aramutheteri wa antu barabatura na mawathe kaunti inu Mike Makarina augite ati nkujanio gatigatika gavana Kawira Mwangaza na MCA ba kaunti inu ichitemete baingi ba akari amwe na atongoria ba kaunti inu batukoigwa nthoni kugate baumete kaunti inu ya Meru. Uningo twareke komina yaganda ationere ingwenda kuthama Meru gavana oko imuthomi njuki no ona tuine ona arame wecha gaibutine gavana okuno muthomi njuki no gora igaratasi ndio ru muthomi njo ili ndagwerere ndio na baba ndio gavana neto imuthomi njuki na ntoito aibo tiotothiria goyete nyamwa goro gyathoge ndagira goro ambetanagia mwagoro rwande kamwambaga. Noe mubunge wa ichigo kia imenti ya gatigati Moses Kirimangochine na uritie gavana Mwangaza atige kwaria buthuku mantu megi atongoria bakanicha. Mambo ya kanisa Katoliki aachane na sisi. Shetani kwa sababu hii kanisa pale imetoa Meru na pale tumefika. Kama si kanisa wengine wetu hawangekuwa hata hapa wakiongea. Atongoria kathomba ibaboreretie mucioyo wa Ntwega nyuma ya gukwirwo na endwa bago bairi arakari ka mubunge Patrick Munene gakwirigirwa kinyako kuthikwa ntuku inka ichijite nyuma ya gwitwa kathiete mbere kwegwa urigiti bwa murimo wa kansa ya damu nthiguru ya India. Say pole to you and your wife Joy and your family again because of your daughter. I know how it feels to lose a dad and more so a daughter, because just before elections I lost my dad. I felt it. Just before that, a few years when I was your age, I also lost a daughter. Ndio tunasema tuwezi kosa kushukuru kwa sababu kama Mungu angetupatia Bwana Ntwega tungekuwa na mtu kama Patrick. Kwa hivyo leo tunashukuru kwa Mungu kutupatia Bwana Ntwega hiyo miaka ametupatia. Nimehuzunika sana kuona ya kwamba baba yake ameaga dunia na mtoto wake. Ni kitu kikubwa sana. Tunahitaji tuombe Mungu sana ili mambo kama hayo yasitupige tena. Ningetaka kusema ya kwamba tunahitaji maombi kwa sababu vifo vimerudi. Kuna wakati tulikuwa tumepumzika kidogo, lakini sasa zimerudi tena. Tunahitaji tuombe Mungu. Nkiripotera Wero Njuma kuma gichigo bunge ya CHUKA IGAMBANG'OMBE mbita wa Samuel Geshima.